Dobar dan, poštovani ljubitelji kiše, Kruševca. Vreme je odlično, dakle pada kiša sve vreme. Drugi dan već. Tako je. Ali ujutru zvanična poseta tima Rakije, uglavnom koju čine Sanja i ja danas. Zvanična poseta AD Rubinu, dakle jednom gigantu, bivšem i sadašnjem. Naravno, nas će zanimati deo za jaka alkoholna pića s naglaskom na vinjake. Naša orijentacija je vinjak destilacije. Ovdje smo zamislili da nešto kao svojevrstan muzej bude. A 50. godina kad je zgrada ova napravljena, bura su bila na otvorenom. Evo ovdje se vide omotači, znači pinterska radionica je bila na otvorenom, a bura su bila i sa ove strane puta ovamo. Veliki mi smo došli ovim putem ovdje. Da. Tu je potpirnica sad. Da, vidi se. Pića, vidiš. Evo te zgrade. Ta zgrada je kopija zgrade i podruma Vino Koper. Vino Koper je 53. pušten u rad, a Rubin 55. A Koper u Sloveniji, da. Vino Koper, isto ovakva zgrada. Da, razumijem. Apsolutno, sve isto. Kopija, znači isti projekt. U pitanju bila. Ista zemlja. Ovo je ista zemlja, evo, pogledajte koliki je to prvi buradi koji je bio i sa jedne i sa druge strane. Ovo su prvi radnici Rubina, 60. godina.